Ebi byagamba Reverend Ezekiel Byamukama uri kuri emyeto mureberezi bwa North Ankole ubu yaba nakingaho ekiterane ky'emyeto hari St Paul's Church of Uganda kitura ombusaba dikono bwa Kashongi. Aba naba hatu bamaziraho ibiro bibishye kire cyakashate kiba twabasibura kasha abana baba batakirire nk'ahantu bakirenga kashko advice cyo kumbuza mwana wanje umuzire ko arabatehoreze mwana waha ataba abana 50 no abajunwa hahirwo hakano muzire ni hanga winko kukubuta utabikirize nkaha acana basisikaraho ahantu bakiriraho kanisa kandi basisikaraho. Ezekiel yashoborera ngo kutahebderane nkebi no kwiguraho umuhando myeto no kuyakabasagambo na ruhanga abo ko mashomera gubarwa barimu obwire bwingi tibari kutunga bwire bwo kushaba ikigendero cy'amana no kwiguraho okereza abana aba opportunity yo kuganira na ruhanga ombuhumuro kuba kwija bazo ombuhumuro komu abana nibinje bikubasugura we nitwe no mu mugo yitunke kanisa kureba ngo abana ba nitwe humuro buce bisandi bireze bakaba bayinishatu nitwe tugire ntanda yitwa bakomeye bana bagari ku mashomero gabo kandi ko kubota bakomeye ntanda yitunke kanisa kabe kanisa haba ebinde bazorera amashahere basa kubahereza ntande zabo harimo amabara harimo ibintu abanda bakushenda abana nibingi. Venerable Reverend Atubuhire Francis orusaba dikono wa Kashongi we yashoborera ngwenjire n'ekintu cy'amani kandi yashaba Kristayo kuhamya kuburengeri kandi bakatemyeto umukanisa enjiri ni yerkwetengo abo kuba hajunwa abana 5 n'omwe kandi umwana yanayetise ibintu kureba bimukizire kunywa amarwa usambani abana bato munonga abo icyo kinakubenisha abakristayo n'abantu mwena ukamya kuburire kwenenseji netenge enjiri azo kutupanishinga yatupanishinga kubimwenu obono shokusturbana cyankora kubi na hatukungu mureba mpuranye ndetse n'igana kwenda kumukwatenga byamonike Jean Cancer hanga kujuna ofgom yengomera basi kagambanga mbona ogu yashaba bahereza kukora atabona bikiriza Kristo ahabwo kubeki nicyo kiriguza kubato mudini kandi nabihereza gumana babakanu babakuza namwe tuzahitonka bihereza bahandika abana bambarwa mu makanisa gitu kubakurate kubatwara mbazire babo kwetisa nuko twagira. Abwa Sky TV ya Genshonga ndi Job Kato umurikirhura.